ngap dan sobai pikir parlok di standar dan pejak dengan video hampir channel. Ayu manajer jong klub Manchester City, Pep Guardiola, baru orang lekai jong klub Manchester City, Phil Foden udon benong yo Lionel Messi. Hadin ka jingla Phil Foden banyak lekai baham tak kesamoy naga klub Manchester City, lap belong ki bebun kriwit football. Banyak nujor yo Phil Foden, dak ba penyaran kad bat Lionel Messi. Henry nakaleng manajer jong klub Manchester City, Pep Guardiola, ulong lengba ka Daily Mail. Kirang lekai ki batipit ken ya lekai bha Henry piron kamban job ya ka game shushu Pep Guardiola ulong ngale kendu yo big just player kum Lionel Messi ulaban job ya ka jing lekai bat ngam kwa ban ya nujor yo Messi bat Phil Foden namar Phil Foden 4 kot kat ka kerdan Lionel Messi lani kat ka label jong Lionel Messi Henry ulong tang nong job ha ka jing ya lekai bat haba pai sho Phil Foden hadin bul yo sngaw ya ka jing kren no manager jong klub Manchester City Pep Guardiola lingba ka TV2 Sport Phil Foden ulong tim laban ya nujor ya ki pat kirang lekai bat namar Lionel Messi udah hina ka pertai jong Henry hadin bali usngaw ya ka bala keren dong manager kalong sya ka pasotnat penkut Phil Foden haba phai so Phil Foden minta ka samoy ulo ban lekai hadu support league lekai nakam ta klub Manchester City ha ka bolu ban tep adu ka prat liki goals har catch out liki assist te parlok tang ki khubor nganga jo plasang tu ngin sai kan du ha ka pat ka video khub play shibun